emo akwa ba bia ha ya election headquarters Kokromoti power ntino ha ho kra nkotie de bete wakoma bia ni se wo pa bato mu nkomo asomdue wo mu twitwi bia nimu a wo se be wie no na the electoral commission penfo kan e pepepe dia koso mo afidie ne na Adom TV ene other sister stations na aha ya election headquarters Kokromoti power Faith Homeopathic Clinic Fonso Aba the doctors Dr. Kofi Amponsa the Dr. Boatin ewa ha meme na mema mwachi ya na bibia abokode na me ne o bible nyame ase ma me ene me starting free era Kofi Amponsa ho kasa poli afemo pa na oh nyame adom prophetess Dr. Elizabeth was watching me jeno solo do akase me ame hu ne physical na yesi o meba nyame adom sa afi nkwa wie de na chese sa nyame hira mo so semuguso ane ye adwuma that's right nyame hira ye bompa ye se erade ntonsuo mu so na yare sapa enkoso na be ye afidance ye be se hia bi mu ti nyame hira nyum enope ye hwede ye that's said ye Daiba, the near fooding common. Was a faith to me part clinic, a hair de quankro, ya de adobe so a cha, fancy what bread wire is be a chinchina bread. The beer attack as your honor de ubinu nua no brain a yabon so, no dear Bible, but obey Yamia Munti, none whaton. If say you should move pa, in your daddy many pan on I share near hand, ye do to call nipedium, a show how no ancasa and sunny am true. Now if you dinner a chin ryan fabanos between pie, the beman. Now say homeopathy aris and a dance on for one year you want him money to and be an you won't feed out do pure. Now and then on you should be say be on your diabetes. So diabetes in a bad in how do pee and na eba. Be how when your diabetes and obenus you pee. A bass or bedroom so do na into be all doing so to him say beer a year Junsum hauna when ya. But you be she will need diabetes because I'm almost come out on tentem. Ubanu musu ubotis wame but na wonu my dry nti nturu banu bebebe na odwonso tentem ti da bia no odwonso ne ye clear to be wadwen se bia ho ye but yes na tie nti e be sese wonu musu tentem a eno nche se bia e wo so wonu musu nti na wonu e so be check oni pedua no eno obi so ho a onanti kakra bia na wabre e na diabetes ne ba etimi ese wani etimi ma wani no how ba so uhunu ade ehunu ye nti wani no ade drogu so aye wadwen se bia eye ni wo ha no e so be check wo sugar level no ye check ma wo you say diabetes nti na ama wani no eye sa nti e ba sa homeopathy aresa na ye be hwe diabetes no e no ko no na wani no so ye de eko ebi o nso a na stroke aba stroke ne ba se diabetes no so ba etimi yesa nti wo ba na ye hwe ma wa na stroke no mpo aba na sa fe na e ba sa wo sa utititi wo na utititi wani so tabu akoma bon tentem no ni nyina hwe mo eboa ema ye hwe eye diabetes na stroke no so e konka krankra nti yade bi wo ha onum ho adu but yade na nam so e bae no no wo ho wa hu no amfa ho adu a obenum adu na enko eno nti obi anum adu so obi da adu so be 10 years ni yade enko cause adu na wo fa no onim yade no adu e na wo fa e na obi ho obeba no ye be hwe ne conditions no ma na chese yade bi na bad dada wan hwa anko obi de say bi a wanya nam yade na watena sia wo hwe anko se ego no na syphilis obetena sia na didi mu na akofo ha wo fraba nti da bi obi ba ni ye nhwemu a ye ni nyina na ye oti hobi ade ye bia hunu bi enti eche yade no awon sampa yade we ne woni pedua mu ye hu yade no potia ne ama ho du obi o ha se oyare a ono adi ntim tonru o hie du bia na wonu nti obi obebe ye ho no wonu nru ama ni pedua na fe de aduro no ko no a emfa enti oba ne ye nhwemu a ni hu yade no poti ne de aduro no ma no a de yade nti bia o se ko because ye ho no yo mfidie ye onruo nso a ano ode nruo no ye de ma wa se de yade nti bia o se eko na wo se ye ho ye manruo basabasa obi ho ba enye aduro asem e wo se ye massage no na ye tu no fo na didi mu wo se ye ka se obi ho a wo yare ya ata di fruit yade bia na fruit bia obedie obi ho a ye se woni fruit di o stomach ulcer na o di anka e come de no kwa na o di abrobe e se asa ko fa wo ha nipa obi nso oba ye tu no fo e fa nsanden ho won say stroke no obi ho a nsanden no etimi ko fa sa ha nipa obo nso a ni kidney no ha obam e de na ma ha ne ba onipa ba ku ono nsa osuboki enedidie mu ye anama hodo owe na nadwope ni nyina eye contributing factors eboa ema stroke ne benti uba enso ebi tu hu efo ho ye hono se ye nta ma aduru a edigu ye ni so ko ehunu so obi ho beba no de aduru agu ne ni so sa won se Ghana no obi eni ye ne ya osoro ye se wo de aduru agu so
edu ba ko no bi de edu ni nyina ye hwe ansa na emodu e wo se mo de edu so e be ka che se ni kwa se de edu so ne wo hwe ni so e be wo hwe ma wo so ba bi ho atan wade ase ache enema ama awo ne man e wo ho but ono e fa no bi de wo de sade o ye wo ye ne pi but awo ne ma ba wo ba ho a ye hwehwe mu se we na esi kwan ma awo ne ma ni ahwe ayama wo e de o ba bi ho so an me me wo sem nye de mdi twato no no yesrew wo se wo so a e bi o kra wo dwon so a dwon so ntimi koso wadamfo ani dia gunu obe wura ase te se odwon so ni mu odin obama ni mu odin be nna no timu se ampa odwon so gina ya na egu na so dwon so ni mu nyedin enu ntie wo so hu se odwon so na wo se mu yedin amba pressure de ebam ni nyina wo ba ehwema wo ntie be se wo ye be ma wo mema yo sem nya men num no bia nkase bia wo no num aphrodisia na oba akushem bra ne nhwe blood circulation no se de mojansi di afusane wo ni pedwem ne ma ho odu wo ba se de ye de ntie bia no ebe come the number need to do number safety Homeopathic clinic yedi ejuma no 0540 710940 0540 710940 and 0244 583859 0244 583859 and 0547 578494 Accra Santa Maria Buya Junction Takwa de wa na police station in Chompe Koforidua yewo eye Poly Junction Landway Managers Road e na akọ Western Regional yo bugo so station o da seda enye bogadan ni mu o da seda oba enkan yade yo afidie bi hu yade mo e da seven call Dr. Boatin sister Fia nyame hira said ye menu akofi edikan de bebre atodwa no oba Faith Homeopathic Clinic de Emma Faith e da strong kono say ye holistic approach to your condition said the menu aneka no obi wo ha oba yare a wo de bae no enye no nko ane ade a ye hwe wo ye honom oba ye hwe nipadua ni nyina hwe akwa ne mu nyina emre bia na me ba se me ba me ka bibi se yare we ebeba nipadua ni mu a na nipadua na kwa no dwumadie wo se edi nyame abo se akwa ne bia ni dwumadie sonko emmo nipadua no enti nipadua no oba nipadua no we ye adwuma de boa we ye adwuma de boa we enu nti no se tumachi bi be mu a eno ne kofa wo hawde ba enti wo ba saa ne ma ni nyina ye to ye bo ase ehwehwem enu nti na ama wona wo ba Faith Homeopathic Clinic nyina no e de adanse e eba efi se oba ho no mo a kwampa ye faso ye yare ni mu hwehwemu nti no within short time nyame adom obo se yare na ode bae no na ni nyina no enko ekura na no wanya massive improvement enu nti na wo a wo hwe yen ba bia wo hwe yen bia no ye to ye samfro se yare no se te se den abetra ni padua ni mu ache for so many years se the many kind was chronic diseases empempi no won be ba Faith nyina ye wona a wachini akokọ komamia bebra edinaso nyina asa but ode ba Faith ya nyame adom ubo se within short time na nipa ni edi ho adanse eti yare no sa atena wo so ache se wanu munu ache na ebia ni da so asa na wo de wo hwe fize bia enye yie Faith se fabra na yenye hwehwemu oba afidi awodo wo ha ye de obeto so ye hwehwe nipadua no mu nyina na ya hwe nia ekofa yare ne bae na ye treat afri honomo se diabetes na ewo wo so a ye hwe wo pancreas no dwumadi a edi wo nipadua no so etumi secrete enough insulin etumi secrete obi wo kora diabetes na enye pancreas ne nko na de ba even liver I was a store excess glucose se problem ba liver nim na etumi store sa excess glucose na etumi ma the amount of glucose no edoso o blood nim enti e ba sa na etumi ma o sugar level kura no etumi ekosoro eno na Faith se oba ye yesa hwehwemu we nyina ye wi a ye wo mfidi awodo a yetumi di detoxify oni pedua no ehwehwemu am ye hu se most of the chronic diseases na aya na toxic e ba ni pedua no ka ho ne ma ye di nsu aye nom enyina eya ade a etumi de saa wo haw ne ba eti Faith oba ye detoxify na ya twe saa ne ma we nyina se yare ne ye boss se ya moso odi ne se obefa number na ye di atodwa no na watu anamon na ya so ye bi e ben no watumi aba na nyame enam ye so beboa ama yare ni nyina no afiri wo so sama number no ba ku mi bi number no eye 0547 578494 0547 578494 and I said 0540 710 940 0540 710 940 ofre numbers imu bia bia wo bia no ye be kire bia ebe ho na watumi akoje ayahwe ya da say papa Faith Homeopathic Clinic na ye te wo mon kano ntino kohoye ne kohwehwe ni padua no mu ni atoche wo mu bia no won ahwe so e de ama wodro eguso America wo se kumpu Ghana Black Friday so koso 29th
ewo Kumpu Ghana bowura mu sesia nasa nya discount yi enuema wo ho o to niema ye Black Friday ni asatete niema no so e de ama niema bɛn ene ye ton wo Kumpu Ghana Samsung, LG, TCL, HP, Nesco, Tecno, Infinix and afe Itel ni nyina ye wo bi e wo Kumpu Ghana Black Friday nti say yeah freezers na wo pair fridges mobile phones, laptops, TVs bibia obowura Kumpu Ghana wo mo branches ni bia bi wo mayi mu a Black Friday na ekoso na discount on so side da enema ni nyina so na wo mu na wo to ade na akra no e bi say question ba ko mienu na utwa unya achade sika from 2000 moko o to ade na say eche sika say nya achade umpe we na opede 16 branches ni nyina no eye adwuma sanso na sprinters osuni East Legon so Warmo edi jumani bi wo ho ko online www.kumpugana and after 0302 752020 0302 752020 na true me opportunity ni nie na ne wo hia bia no so koka ekoto wo de na sanya achede ka ho medin de afia amankwa tamakula na kokua na minerals commission penfo akodi nkomo ise de da ye na o ma wo no tie bi na emu a wo wie pa o ma hene kwabna sante de pensem mu no eto